Enkuyanja y'abantu erizoba basiba hari St Matthew Cathedral Chamate omukushaba hamwe na nokujaguza emyaka 13 ey'obureberezi bwa Thawusankore bwa Sya. Archbishop w'ekanisa ya Uganda the Most Reverend Dr. Stephen Kazimba Mugadu niwe yayebembera kushaba kandi yasima Bishop Nathan Ahimbisubwe hamwe na n'obureberezi bwa Thawusankore ahabwa kwebembeza entunguka. Archbishop Kazimba yajemera obutabanguko bw'omumaka aho abakazi batandikirana n'okutera abashaija babo. Yashaba abanyabyobutegetsi okwetiisa za rwango z'akaruru kandi yahigana n'abikiriza okwebembeza rukundo. Right Reverend Bishop Nathan Ahimbisubwe nagira ngo myaka 13 y'obureberezi bwa Sya bagoriremu ebintu byingi by'entunguka ebirumu okuhinga omwani okutungura ebyobwegese hamwe na ekigambo kya Ruhanga n'ebindi. To plant 5 acres and above of coffee in this September coming season. Hati tuine factory y'omwani tuliona ngone yakabiri kuja kubona isano mubisi okaza projects izyo marisa izyo makanisa kujayo omwana marisa nani kwenda kutuja baden amu style aba basharakeki ahagati ya Karna Mashemererwa ahabwa TV West and Elias Ritugusa.